Reci. Ja. Eto, eno tamo ti je hala poslovnica gdje je bila, uzmi sa vratima. A dobro, ali nismo ono i dalje. Gdje je tamo hala, gdje je kotlovnice su bura, tankovi bili. Kao eto, vam. I bakte napad. Pa ima, Nisam išao ništa da bacim. Ima, onda za vratima ima, uzmi to. Aj. Aj, čao. A Amir ide. Treba početi kad izađe ovaj. Pa šta je rekao? Ja trebamo izaći. Doći on s kolima vamo. Ne može Ja sam nasio, pa sam ono vrat. Imamo problem ovdje, vidjeli ste šta je s puta bilo. Onaj gvozden, čitavu ledenice, čitavu požarike